Kum kajian nuk tilang bat ki kali kamai toris na Assam. Kinonya kali toris na Meghalaya kilai Shimantalang ha kajian ki sange kamai kabasau popra kenta. Kabala sedang nadu ka step jong ka santarik hadu ka handru tarik kala lengkod arjara pusau. Kane kajian sange kamai kalong ban persya ya ka ain hit and run jong ka sorkar pedang ban set patok shipusnem rengkat ka kuna ka bah nyolak ya kinonya kali kentuk ki arsyaka lada jia bakitan ra yano. Habai keren berubah rikal dinos doling Presiden ka All Kasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Ule tu kenang baki bawan na Assam kinlait na kino jingjia sya kawang mau. Hag bakum kane ka jingya ki. Nakaliang kidekot nonya tourist. Nadu mestep kilabat eki kali haki jaka beper ki bawan na Assam. Nakaliang ka association kalapan syairu syaki pajba bat kumjuru syaki weipat kinonya kali. Baki kali shimet kila ban lej Assam. Hari lain no ki tourist ki melak ban lej yo jia ke ke bas ngusi. Uba rikal dinos ule turu banakaliang ka association kalabat haru ikinonya tourist ki badan hakaleng ki jaka jong okai. Hapo ka jala bakim day ban mi na ki jaka sa akum ki hotel. Here bakin yala mikinawan jong okai pertei lembada ki taksi. Halor kini kejing pelong jungi kejing sengek kamai kalong baik ba ni men mentak sing santarik pat lasai kan trik ngelapen mi mo ba ong bangin ni ki komersial na po Shillong ne Meghalaya nginum ne po Assam kali tangi kata hi kebenta nama bangi cooperate iki Assam namanta ya katu ka bill ke pelap mi ba ong hit and run te kani ke jika hit and run kalong ka kata ya boro haduk ki arsaka haduk ki sausaka haduk ki khat arsaka kom ki trok mo ngan ong ipi te kalong bai ba ni menta kalong bai ba ni cooperate lang iki ni ka ban ko ong nok kum ka barat ban kini ko cooperate lang lembaki tourist taxi commercial ki balan hapok Shillong bat ha jela Meghalaya namanta kalong ba ka sarkar kalap mi ya tu ka ain namta ba ka ong baladang kum tanra ya nu la ningi pen ingat ka jing saja ka bashposnem po jil bat ka fanchi nyolang te namanta kani kalong ba ni kwa ba nakaliang gejong iki All Kasi Meghalaya Tourist Taxi Association ikwa ba nginyalong teli kawai tingi khot lang iki porlok jungi badan hang ka association ka batamai mta ka isi batamai te nakaliang jonga president bat kumjung odon secretary ning ya penbaik lembaga isi bangin don no ka cooperate lang ba lembaga Assam ki tourist Assam ba kimbit ban ki Shillong mo kimbit ban ki Shillong nama ngiru ngi ki commercial ki bawan bandai sapok goti ki ban Shillong ki goti nginum la bandai nama ka don kamdon ka jing sngai ba kani kadi baik kamdai ba ong ni cooperate haka jing pengko ngu yanu yaran ine yanu mo ong no kani kadai be banginya yami teli kumki para driver banginya yo banya ya trailang haka banginya ya snok ti namba kani kajing penmi namba ka sarkar India mo ya kani ka hit and run ya kani ka bill ba kum kata ka bang ong mane ban penmi kajing saja ki bahak shipusnem bat ka fanchi nyolang te halor kani ngaban biang sesin ngsim biang ngani kalat ka bu ban ong ya fi ber kani khmat fi media baki ki kali Meghalaya nadu saya kasngiru kinumpak la ban hiar si commercial taxi ki bakamai goti Assam kimla ban hiar seti na Shillong ni Meghalaya kimla ban hiar seti kamut ba ni hab banyak snok ti lang swa hapreng jong kata ka ban ma ka badan asngi ka bamut sau pra kenta halor kata ka bang ni mo nadu menem step ni laidon hapo bernihan lembakla kan no lai steng dei secretary lai steng step ni laidon kum ba pra kenta ngut katuru kam dei ba ngile klem da yo jingbet ngilai yo ke jingbet lembaga telefon ya ADC additional DC mo additional DC jong kari boy bat ki polis po bernihan ngilai kontak te da ke jing smu burom mi kiru nga ai kublei sikadai ki mo kan kapot masim mi kalat ban ai kublei additional jong ke DC riboy ki bala ailat ni ban mi banginya yo banyang surok banyabat ikali tourist Assam bakin num yo ban kiu Shillong nama dia ngiru ngimyo ban le chete tang katahi kalong be kawi ke benta kalong ba ngimdei ban pin klumari kili Assam mo kali tourist Assam ngim kwa ban pin klumar ngin syo indat iki kalong bangi ngi kwa bakin mi no na Shillong habadang don ya kani ka ban arsngi ka babot safra kanta kalong bangi ngi pikir ki lan ngi take care ki bakin like na ka jing mensaw marbu ngim latip hapreng ke jingya bun upai
dribal mo don ubashim kabu kumdi kamtai ka riu kai do mau hakiyat ki kalite ngam kwa ba ka jela Meghalaya jungi ni ka assan jungi ka badan hang ni po jela jungi bagan but nam hakita ki benta te nakata ka benta ngi kendu no ngi telefon ya additional DC ban pan permission bangin yo ban pensange no ki nang tin po khat lai mer menem step kata ka assan po asam ya kata ngi mla ban tip nomor hang thi la bun ki assan te ngang la shio banya kendu ya banya telefon ya presiden jong sekretari jong ka Innova bat kumjuru na po khanapara kumju na airport ngila shio telefon kila don la ka jong ka son kumba ma kumta kila ya kumta ki asam kilong ba ya ka wite all asam touristic sikap ma kalong kumta te halor kata ka ba phikli menne kalong ba ya ka ka ba ma ka ong piong ban ya kumno ba ngimi sakmat namta ka ni ka kam ban ya yumo kumban ni don ya ka jingkhang ni ki kali mo ban wan chapo asam ni persai pai ba hang ni ru lembaga ni ka media ka jong fi kalong bai ba ni na kalian jong ngim dei ba ong bangi khang ngi dan strike hang ni shlong ndai ka shudong bai ba na kalian jong ki asam kila ong le mingi ki secretary ki president nang ti ki ong ban take care le mi kali asam sini ba pinum dei ban jong ti jong jan tingi ngi take care ki ban pelaj ki na ka jing sniu yo le si ki don ki basim kabu ki kawang mau te haju ka poru kila don kum ban du menin mit choban don ni ka ban mo ka ba sedang mentak si ban adu sai ndu trik kala don lupa ki ba hang thi hapo ki spot kumah po dauki sora ter kumta kila don lupa kali sam ti hang thiru ngila ongi ki pra tribal ki badan siti ba pin sobha ba kinum sya ki tu ki tribal asam ki ba nya kali number plate ke stem commercial mon ong fi kimbet ban mi na po hotel ai de ki taxi local kin kit yaki sagi jakaban penjengok kai